Akekho umuntu omuhle bafowethu njenganomuntu onesilonda esisobala kunomuntu onesilonda esisekhwapheni. Ngoba umuntu onesilonda esisekhwapheni asikwazi ukuthi sisibona, ngeke sakwazi ukuthi simsize lowo muntu. Kodwa umuntu onesilonda esisobala uyena umuntu esikwazi ukuthi simelaphe lowo muntu. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele nginamukele kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Ibizo lami uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ngumlekeleli wakambanjwa Impunga Yesintu, kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. UNtombizi yamncumela unsizwa ziyamkhomba isitwana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamugxama umsathe nkankanela yakhala lathi ngahamba lithese lositha lathi ngahamba. Bathi umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo bemamatheka ukuthi faca. Kanti la kuMpunga Yesintu TV bangibiza uphunga elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo. Ngumshana wakofuze fulela umashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Asibonge kakhulu ke bafowethu ukuthi niyaqhubeka nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Asiceleke futhi ukuthi ke imifanekiso eqoshiwe siyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye. Ningakhohlwa futhi ukuthi zikhona incwadi ezilotshwa Impunga Yesintu ezifundisa ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Izihloko eziningi esike sikhulume ngazo la kwi-channel yethu izihloko esibhale ngazo encwadini zethu esizilobile. Incwadi esihloko sithi sithini isintu, kanjalo nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Le ncwadi ke ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini, kanjalo futhi noma useMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole. Umukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sizithumele ngeposi zifike kuwe qathatha. Inhloso nqangike bafowethu yale channel ukufundisana ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo, sikhumbuzisane indlela yasendulo ekuyindlela eyayihamba okhokho bethu ukuthi babehamba kuphi okhokho bethu, yini ababekade beyenza, yini ababekade bengayenzi. Siphinde futhi sibuke nezinto othola ukuthi ziyashathina kule nkathi yanamuhla. Ezinye zazo uthola ukuthi eheve ukuthi zishaya ngoba naku yithini esonile, kodwa zishaya ngoba naku kwabantu abathile othola ukuthi bona uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu kuthiwa upelepele omdala uyavuka ugqokweni. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi ukwembathwa umuntu ongasekho. Ayikho bafowethu into eyingozi njenganokwembathwa umuntu ongasekho. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi abantu bephila emhlabeni nawe njenganomuntu njengophila emhlabeni kukhona izinto othola ukuthi uyazenza wena, zaziwa wena kuphela, abanye abantu abazazi lezo zinto ozenzayo. Ngenkathi ke manje kukhona izinto wena ezaziwa wena kuphela ozifihlile ozenzayo kuze kufike isikhathi sokuthi emhlabeni uyahamba lezo zinto abantu bengazazi. Uthi uma ufika ngale kwalamathongo uthola ukuthi ezinye zazo lezo zinto lezo ozenzayo akuzona izinto ezinhle kodwa ziyizinto ezimbi. Kuba kancane vele umuntu uthola ukuthi uzokwenza izinto phakathi kwesizwe azifihle uthola ukuthi izinto ezinhle. Isikhathi esiningi abantu mabenza izinto bazifihle. Labo bantu izinto abasuke bezenza zisuke zingezinhle. Yingakho umuntu mase sehambile emhlabeni athi mefika kwelamathongo uthola ukuthi ke manje amathongo azomvalela athi yena kangangeni. Uma engangeni ke lowo muntu kwelamathongo ukabe phandle. Ngenkathi ephandle lowo muntu kohamba isikhathi ke manje afuna ukulungiselwa lamaphutha lawa kade wenza esaphila la emhlabeni. Uwalungisa kanjani lawo maphutha? Lawo maphutha ngeke akwazi ukuthi yena abuye ngokwenyama azowalungisa, kodwa uyodinga abantu abaphila ngokwenyama ukuthi bawalungise. Angenza umfanekiso ukuze wonke umuntu aqonde ukuthi ngikhuluma ngani nami. Uthola ukuthi phakathi komuzi khona abantu uthola ukuthi bazalwa esiswini esisodwa kodwa bezwana. Uthola ukuthi bayelamana kodwa bezwana. Bayazondana kakhulu. Omunye azathatha umuthi athakathe omunye. Uthola ukuthi phakathi nje komuzi abantu abezwani bebonke abezwana abantu. Uthola ukuthi khona umuntu othola ukuthi uphuza utshwala ngalendlela edidu sathana. Uthola ukuthi yena akasathanda ukudaba utshwala. Kodwa manje uyazama futhi ukuthi abiyeke lo tshwala, adle imithi yabantu abathi bayekisa utshwala kube inhlangazimuka nomoya. Aqhubeka aphuza utshwala. Uthola ukuthi khona umuntu wesifazana othanda amadoda ngalendlela edidu sathana. Uthola ukuthi nendlela manje abathanda ngayo abantu besilisa kwayena akasathandi. Akuzama ukuthi ayeke ahamba ama-counseling akhanselwe. Uthola ukuthi kodwa kuhlule khona kunjalo kube inhlangazimuka nomoya aqhubeka wathanda amadoda.
yini yonke yenza konke lokho. Kuningi bafowethu engingakubalula kakhulu, uthola ukuthi omunye ikhaya akalithandi, uyabhunguka. Umeke wahamba nje wasuka waphikelela eGoli, waphikelela eThekwini, waphikelela eMgungundlovu, umefika khona uzofika ahlale akhohle ukubuyela emuva ekhaya. Kwenziwa yini konke lokho? Kwenziwa yikona lokho engikusho ukuthi abantu abaningi uma benza izinto, kukhona abantu abenza izinto bazifihle. Uthola ukuthi umuntu wenza into eyaziwa uyena kuphela. Athi lo muntu mase sehambile phakathi kwekhaya sekuyaqala kuvuka umuntu manje phakathi kwezingane zamantombazane. Kuvuka ingane manje ithanda amantombazane ngendlela edidu sathana. Babuzane bodwa baphakathi kwekhaya ukuthi kwenzakalani ngempela kule ngane, ngoba kusukela kudala emlandweni phakathi kwalomuzi akakaze abekhona umuntu othanda amadoda kangaka. Badidiyeke ukuthi yonke lento yenzeka kanjani, le ngane kungani ithanda amadoda kangaka. Kanti sekuvuka loya muntu ayekade ethanda abantu besilisa ekwenza lokho ekufihle embathe nabo angabi nanembeza. Umefika kwelamathonga, amathonga aseyamjezisa ukuthi wena lento okade uyenza usaphila emhlabeni akuyona into eyikade ilungile. Sicela ukuthi uhambe uyohlambulula. Ubuye kuthini usuhlambulula. Ngenkathi ke manje nakena ke sehambe exoshiwe kwelamathonga, useyabuya uzokwembatha izingane eziphilayo phakathi kwekhaya, akhethe ibe yinye intombazana. Usehlala kuyona manje useyithandisa amadoda, lengane siyaqoma left and right. Uyabona nje senza nje izinto ngendlela engalawuleki kanti iphushwa uyena lo muntu. Yingakho ngiyimpunga yesithi ngithi ayikho into ebaluleke njenganokuthi thina njengasabantu siphile emhlabeni siphile ngendlela ezokwazi ukuthi iqonde zingabibikho izinto esizifihlayo. Akekho umuntu omuhle bafowethu njenganomuntu onesilonde esisobala kunomuntu onesilonde esisekhwapheni, ngoba umuntu onesilonde esisekhwapheni asikwazi ukuthi sisibona, ngeke sakwazi ukuthi simsize lo muntu. Kodwa umuntu onesilonde esisobala uyena umuntu esikwazi ukuthi simelaphe lo muntu. Angibuye ngize la emntwini uthola ukuthi phakathi komuzi khona umuntu owahamba nje iphuzu utshwala kakhulu edakwa. Uma efika kwelamathongo bafowethu ukuthi nje bafowethu kubalekile ukuthi ezinye zezinto masizikhuluma singakhohlisana. Ngenkathi wembethe umuntu odakwa kakhulu utshwala, uthola ukuthi indlela nje nakuphuza ngawo utshwala nje kuphuza impela nje uhlala edakiwe ngaso sonke isikhathi. Kunabantu bafowethu uthola ukuthi babekade bephuza, indlela babephuza ngayo babephuza ngendlela abangazikaleli ngayo. Lo muntu mesedlulile naye emhlabeni uthi mase sengale ufikome nangakhona ngale kwelamathongo. Uma somile ngale kwelamathongo uzofuna umuntu ozoqhubeka amphuzele. Nakhona futhi lapho ukakhetha bemunye phakathi komuzi, ubheka umuntu ozomthemba ozobona futhi ukuthi lento afuna ukuyenza ngaye izohambisana naye. Nebalo kamkhethe futhi uyakwazi ukuthi amvulele inhlanhla. Ngenkathi emvulela inhlanhla ethola umsebenzi noma ethola imali ngaleyo ndlela ayithola ngayo imali. Ukathi umehola okanye umeyithola leyo mali okanye umeyizuza leyo nhlanhla yemali, ayikho enye into ayenzayo ngaphandle kokuthi athenge utshwala aphuze bona utshwala. Lowo muntu ukadakwe bafowethu uthola ukuthi uzolala ngisho emgaqweni kufika abantu bafike bamkhahlele nje. Uthola ukuthi uphethe eningi imali emakhukhwini kodwa bacabanga ukuthi bamkhuthuze bonke labantu abambona elele edakiwe. Yini yenza konke lokho? Ingoba wembethwe lo muntu ongasekho owahamba ephuze emhlabeni. Uyamvikela entweni eziningi nomewa phansi angephuke. Uyayibona lona ngesizathu sokuthi akafuni ukuthi kulomuntu lona amembethe kube khona into embi ezokwenzakala kuyena, ngesizathu sokuthi uma kukhona into embi ezokwenzakala kuyena akazuqhubeka amphuzele. Yingakho ke bafowethu uthola ukuthi uyamvikela kukona konke. Uma mhlambe velelo ingozi ethile uyakwazi ukuthi amvikele ngoba usuke efuna ukuthi aqhubeke aphuze ngaye. Baningi bafowethu abantu othola ukuthi bayafuna ukubiyeka utshwala kodwa kubiyekeki. Omunye uthola ukuthi uzohamba aye enyangeni afika acela umuthi okubiyeka utshwala, inyanga imnika aphuze lowo muthi lo awusebenzisa, kodwa ngesizathu sokuthi lo muntu okuyena ophuza ngaye akabiyekile utshwala futhi yena akafuna ukubiyeka utshwala. Izinto bafowethu zizoqhubeka nje. Uthola ukuthi wena uqhubeka udakwa utshwala, ukuthenga utshwala, ubulangazelela utshwala. Omunye azacela umthandazo kubantu abathandazayo ukuthi uyacela bamthandazise ukuthi utshwala biyeke. Angeke utshwala uzubiyeke ngoba kuwena ophuzayo, kodwa wembethwe lo muntu ongasekho emhlabeni okuyena owahamba ephuza utshwala. Usanxaniwe namanje usafuna ukuqhubeka aphuze ngawe. Uma wena ukuthi usufuna ukuyeka ukuphuza utshwala, kufanele ukuthi lento uyijulele. Ufune umuntu ozokusiza uma ukuthi umuntu okholelwa kakhulu ebantwini, ayekise lowo muntu utshwala.
okanye ujule wena okanye wenza ucwaningo phakathi komuzi ukuthi ubani lo owayekade ephuza kangaka bese ucela ukuthi ke manje uyacela ukuthi ke ame manje ukuphuza ngawe wena usathanda ukuthi ukuphuza utshwala ngoba kubona bonke abantu othola ukuthi baphuza utshwala ngoba naku bethanda ubona ngisho abantu besifazane bayaphuza kakhulu utshwala abanye bembethwa amakhehla awayekade ephuza abanye bembetha izalukwazi ezazikade ziphuza utshwala yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi umuntu ongasekho mawutholile ukuthi wembethwa uyena kube khona indlela omhlambulula ngayo phezukwakho ukuze zonke izinto azothi ebuye ezozenza kuwena kube yizinto ezihlambulukile kuningi kakhulu bafowethu engakubalula ngokwembathwa umuntu ongasekho angakwenza ngawo uthola ukuthi wena kuyona inhloso yakho njengabe ngibalulile ukuthi kukhona abantu othola ukuthi abezwani phakathi komuzi uthola ukuthi abangenelani kanti hayi ngoba kuyibona abangezwani kodwa manje sekuvuka upelepele omdala ogqokweni ngesizathu sokuthi kwakhona abantu vele phakathi kwekhaya abahamba bebanga amasimo babanga imfuyo njalo njalo kuningi nje singakubalula uma sebefika ke ngaloko amathongo abamisa ngesizathu sokuthi abazange bangenelane besake emhlabeni khona ingxabane babekade benazo lezo ngxabano ke manje sezivuka kunina yingakho namakholo ethi amacala abantu abadala avuke ebantwaneni angageqi bafowethu amagula sithemba ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyezwakala uyawenza futhi umqondo kubantu bazokwazi abantu ukuthi basukume ababhekene nale nkinga esikhuluma ngayo ngingakho bafowethu isihloko sethu namuhla sithe ake sibuke nje ukwembathwa umuntu ongasekho ngoba umuntu ongasekho mekwembethe kuyenzeka kwembathe ngokuhle kuyenzeka futhi akwembathe ngokubi akuzona zonke izikhathi la uthola ukuthi bokwembatha ngezinto ezinhle kuphela uzokhumbula ukuthi nabo abantu mabephila emhlabeni bayaba namaphutha ngoba akukho soka lingenasici ngenkathi ke manje kukhona izinto awayezifihlile yena othola ukuthi nani ni umndeni nizathi manenza inhlambuluko phakathi komuzi nibenzele inhlambuluko abantu abangasekho anizuzibalula lezo zinto yena wakade ezenza ngoba manje yizinto awayezenza ezifihla bese efike kwelamathongo amathongo afika amjezisa ngokuthi wayekwenzelana ukuthi nokuthi ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese niqhubeke futhi nokuthi nizithenge incwadi zempunga yesintu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useMaritzburg uzithola ku Long Market kanti uma useThekwini uzithola lapha ku West Street uma kukuthi ukude nale ndawo sike sizithumele ngeposi zifike kuwena qathatha ziningi indlela zokuthumela bakhona oPep bakhona oAramex njalo njalo siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke niseke Impunga Yesintu nizithole lencwadi ezifundisayo ulwazi lwesintu bafowethu oluvula nje umqondo ezintweni eziningi ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abambishona ngiyacela ke niqhubeke nisubscribe bafowethu bese sithi nje impunga wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kaMsengeni wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza umthuzwe hlahla somthole sahle sibuzo lotshani